A ovo je dobro razrađen sistem, on funkcioniše 25 godina. Znači, politički vrh države, znamo ko je politički vrh države, znamo ko vlada u Sarajevu, to je taj vrh i pravosudni vrh, to je sve uvezano bilo. Pojedinci iz MUP-a, pojedinci iz tužilaštva, evo ja ne optužujem njih sve, politički vrh vladajuće stranke, ta obavještajna agencija, njen šef, evo to sada kaže možda po prvi put, svi su uključeni i svima je njima stalo da se ne sazna istina. Promjene se desile, ide 22. bit će još promjena. Svojevremeno ste kazali da se bojite da će izborni zakon dati za slučaj Memić i Dragičević. Šta ste ovim željeli reći? Da li to da je politika umiješana u sve i na koji način u stvari? Politika je umiješana, politika je ovo i napravila. Oni cijelo vrijeme pokušavaju mene uvući nekako u tu politiku, međutim ja nikad nisam bio političar, niti sam se bavio politikom, niti ću se baviti, ali politika je ovo uradila. Politički moćnici znamo da bez toga ne može. Ovo ne može niko običan sakriti, zataškati na ovaj način, pored svih dokaza, ne može bez politike. Vrh politike ti, ja ih zovem ratni profiteri, oni su ovo uradili. Ljudi koji su obogatili u ratu, koji su preko mrtvih gazili u ratu, njima Dženan Memić nije značio ništa. Njima znači taj novac koji su prljavo stekli u ratu, to su takvi ljudi. A znamo se između sebe, svi malo je Sarajevo. U javnosti se svojevremeno špekulirao, da ne kažem da se i danas špekulira, da vi u stvari mislite na najviše zvaničnike ove države kad to govorite. Čak su neki govorili da ste to nekima i priznali. Na koga ste mislili? Ovo se samo može svesti na 3 čovjeka. Na Bakira Izetbegovića, Asima Sarajlića i Osmana Mehmedagića. Ja mislim tako, ja imam pravo na svoje mišljenje. Samo mislite ili znate? Imam ja dosta saznanja, pa sačekat ćemo još, ali evo neko oni malo se zapitaju jesam li ja pogriješio i nisam. I nikada neću prežaliti kad sam otišao kod Bakira Izetbegovića, kad je preko Nedžada Laća poručio da mu dođem, što sam plakao tamo. Mislio sam hoće čovjek da pomogne, mislio sam da liči na svog oca, ali od toga nema ništa. Politika je ovo uradila, vladajuća stranka je ovo uradila, sad kome je krivo što sam ovo rekao, nekom bude krivo. U toj stranci ima i pošteniji ljudi, meni je žao, ali ja moram tako reći. Samo da budemo precizni kad kažete ovo uradila. Ja sam vas shvatila prevashodno da vi mislite da politika ili ova trojica ljudi koji ste naveli u stvari čini sve da sakrije izvršioce. Svakako. Na to ste konkretno mislili? Pa na sve trojicu da sakriju. A vidjet ćemo je li neko možda i upetljano u sve ovo. Promjene se desile. Ide 22. bit će još promjena. Ja ću i manje sad prodati, ali ova vladajuća stranka će otići sa scene 22. godine. Promjene se desile. Ide 22. bit će još promjena.